Jadi lumayan solid ya. Kalau itu turun kalau lepas Christmas aja belum jadi lepas. Ini macam ni banget kan buat kalau dia nanti kan staff ya pas Christmas kan kalau cucu ini Christmas orang yang pun masih dalam kulit ngalona jadi kita pun som show kita baca lah ayah Usia lah kita le sultan yang karun sebab nana ni sultan mana le tam takin tu ya Bom kim tak keren level lah.